Završeno je snimanje dokumentarnog filma čiji je radni naslov od Orja Luke preko Skadra i Bregalnice do Verdena. Sa nama je kompozitor i filmski stvaralac Miodrag Bole Bošković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje našao. Hvala na interesovanju i pozdrav gledalcima jutarnjeg programa Dobro jutro Crna Gora. Vama dobro poznato to Dobro jutro Crna Gora. Jutros ćete sa nama podijeliti lijepu i originalnu istorijsku priču, a ideja za ovaj film datira još od 95. je li tako? Tako je, pa to je još jedna priča o Crnoj Gori, o prirodnim ljepotama, istoriji, ljudima, događajima, a radi se o jednoj vrlo interesantnoj priči i strašno karakterističnoj za vrijeme prošlog milenijuma, odnosno sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Naime, na Orje Luci, pored crkve Svetoga Nikole, koja je sagrađena 1866. godine, koju je podigao gospodar, tadašnji knjaz Nikola, za dušu svoga strica Danila, nalazi se grob Miloša Nikolina Nikolića. Miloš Nikolić je ugledao svjetlost Orje Lučkog dana 1890. godine. 906. godine kreće za Ameriku vjerujući u bolje sjutra, odnosno bolje sjutra. 912. godine gospodar poziva na Skadar. Miloš Nikolić se vraća prvi put preko Velje vode iz Amerike i dolazi i sa mnogim Crnogorcima staje pod časni barek crnogorski. Posle toga opet se vraća za Ameriku. 913. godine juna, odnosno jula mjeseca je čuvena bitka na Bregalnici. Miloš opet preko Velje vode dolazi iz Amerike i pod barjak i sa crnogorskom vojskom bije se na Bregalnici. To je najveća bitka drugog Balkanskog rata. Tu je bilo, pored srpske vojske, crnogorska vojska je brala nekih 10 do 12 hiljada vojnika i 6 hiljada dobrovoljaca. Jedan od tih 6 hiljada je bio Miloš Nikolić. Opet se vraća za Ameriku. 916. godine, kada počinje Prvi svjetski rat, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Woodrow Wilson, poziva i pravi internacionalne dobrovoljačke brigade. Miloš se priključuje internacionalnim dobrovoljačkim brigadama i po treći put dolazi ovog puta u Evropu i biva vojnik američke vojske 18 mjeseci. Učesnik je čuvene bitke na Verdenu. To je bitka svih bitaka Prvog svjetskog rata, najveća bitka. Ona je trajala, mislim, neđe od februara 1916. do decembra iste godine. Tu je bilo preko 250-260 hiljada mrtvih, isto toliko ranjenih. Tu je bio ranjeni Miloš Nikolić. Postoji priča, legenda kaže, to sam čuo od njegovih Orjelučana, da je trebao dobrovoljac koji je trebao da bači bombe na jedan od mnogih bunkera koji su kontrolisali neke brisane prostore. Miloš je bio taj dobrovoljac. On je, da kažem, uništio taj njemački bunker, ali tu bio ranjen. Posle toga opet se vraća za Ameriku i konačno, kada je došao 21. godine u Crnu Goru, za stalno, posle njegove smrti, njegova žena, Milosava, od Miloša zvana Miša, dobija penziju od Amerike, a američka vlada 1962. godine šalje spomenik iz Amerike i taj spomenik se sada nalazi pored crkve Svetog Nikole, što kažu Orjelučani, na vrh Orje Luke posred Crne Gore. Gospodine Boškoviću, ko su sve sagovornici u filmu? Karakteristično je da ovaj dokumentarni film ima i igrani dio. Ima. Ovako, znači, kao što ste rekli, ja sam to prvo 95. 94. godine sam neđe snimio taj spomenik i tad se rodila ideja. Ali za realizaciju takve vrste dokumentarnog filma, normalno, sagovornike, odnosno iz tog vremena, ne možete imati. Koristim priliku da se zahvalim svima. Prije svega, to su unuka Miloša Nikolića, to je Ljilja Nikolić s Orje Luke, bez koje ja ovaj film ne bih mogao da realizujem. Zatim, to je njen brat, odnosno unuk Miloša, koji je sad u Danskoj, Momo Nikolić.
On je sagovornik i sagovornik je takođe unuk Vesko Vujić sa Ravnog Cetinja. Pored njih sagovornici su Milorad Mrda Bošković, izuzetan poznavalac istorije Ore Luke i Crne Gore. Zatim tu je Vuko Bošković, jedan ovako izuzetno oratorski nadaren i najveći dio teksta koji će da ide u ovom filmu jeste napisao Vuko. Znači, tu je još Žaro Bošković, takođe sa Ore Luke, sa njegovim interesantnim pričama i nada sve krajnje originalna Sofija Vujović. To je pravi original sa Ore Luke, sa kojom snimanje traje onoliko koliko treba. Vi što je pitate, on vam odgovori, tu nemate što ni da dodate, ni da oduzmete, ni tačku, ni zapet. Film obiluje originalnom istorijskom građom, slikama, dokumentima. Kako ste uopšte dolazili do njih? Među njima je dosta zanimljivog materijala od njegovog pasoša, spiska putnika sa broda kojim je i otišao u Ameriku. Jeste. Opet to je sve zahvaljujući, da kažem, njegovim potomcima i ovako normalno koristeći sadašnje moderne tehnologije što se tiče interneta. Miloš je 20. aprila 1906. godine krenuo, normalno prije toga iz Kotora vaporom do Trsta, iz Trsta je krenuo brodom koji se zove Frančeska. Taj brod je upravo za tu namjenu i pravljen u Škotskoj, luka Scotland, a firma je bila Russell & Company. Oni su u stvari prevozili sve, da kažem, iz Evrope koji su tražili bolje sutra za Ameriku. Na tom brodu, pored Miloša, postoji spisak, normalno to će sve da bude prikazano i u filmu, bilo je preko 50 Crnogoraca. Strašno interesantno kada vi sad iz ovog vremenske perspektive gledate spiskove i imena tih naših predaka. Znači, iz kompletne Crne Gore, tu je najviše bilo iz oblasti Nikšića i Bilopavlića. Ali takođe bilo je dosta iz Primorja. I oni su u principu, to je bilo to vrijeme, to je bila neka nada u bolje sutra i vjera u bolju budućnost. Ali nikada nisu zaboravljali Crnu Goru. Mene je strašno bilo lijepo, interesantno kada sam slušao moje sagovornike i taj njihov, da kažem, još uvijek za mene krajnje interesantan, arhaičan jezik koji se i dan danas govori na Ori Luci. Što oni kažu, to je kako je Ora Luka dobila ime, to je u stvari luke, pitome luke Orlova. Tu postoji jedno brdo koje se zove Kurilo, na vrh toga brda postoji dan danas neke, da tako kažem, dijelovi zamka koji im je stolo Ban Orle. Mislim, strašno lijepa, interesantna je priča. Da se prisjetimo i dokumentarca Ja, Marija Gabriela, unuka kraljice Jelene Savojske, jedna autentična priča koju ste uradili o crnogorskoj princezi, italijanskoj kraljici Jeleni Savojskoj. Kakve su reakcije? Pa, reakcije su bile dobre. Ja sam više nego zadovoljan. Premijera je bila u Kraljevskom pozorištu Zrtskom domu. Ja mislim da sam gostovao ovdje, jesam kod vas. A posle toga je bilo i ovdje u Titogradu. Reakcije su super. Postoje određene, da tako kažem, dogovori preliminarni da to bude i van granica Crne Gore prikazano, prije svega u Italiji, po logici stvari. Sada tu treba određene tehničke stvari, jer treba to malo sinhronizovati i prevesti na italijanski jezik. Ali izvinjavam se, samo još ovo da kažem što se tiče igranog dijela. U filmu od Orje Luke preko Skadra Bregalnice do Verdena, taj igrani dio, to je u stvari dio, to je neka moja vizija Miloša Nikolića. To je po mene na maestralan način odigrao Mladen Vojović, nekadašnji producent Crnogorskog narodnog pozorišta. Inače, Mladen je unuk Luke Vojovića sa Orje Luke, Luke i Maše od Crnevića, a Luka je družio se i bio jedan od najboljih prijatelja Miloša Nikolića. Tako da, eto, ne znam, ne bih htio sad nešto previše da vam oduzimam vremena, ali tu ima toliko interesantnih stvari. Prije svega, to vrijeme, taj način razmišljanja, koja je to etika, koje je to bilo shvatanje i države, kakvi su to bili rodoljubivi
momenti da vi dolazite 3 puta, što oni kažu, ponavljam, preko Velje vode iz Amerike do Crne Gore, do Evrope, da se na taj način brani ta jedina religija u koju su Crnogorci vjerovali, a to je svijetla sloboda. Sad uporedite to vrijeme i ovo današnje. Gdje ćemo moći da gledamo dokumentarni film? Pa dobro, prvo da skočimo da kažemo Kad da se sad sve to... Snimanje je završeno? Snimanje je završeno, ali proces. ima tu dosta, vi ste iz sfere televizije, znate kako to ide. Ima sada tu i montaže, i sinhronizacije, čitanje ofa i normalno bići animacije i svih tih ostalih elemenata u okviru toga koji su neophodni da bi se sve to završilo na najbolji mogući način. Hvala vam, gospodine Boškoviću, na izdvojenom vremenu. Hvala vama.